الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هريدين فوقتك درس من دو التفسير سورة البقرة إن جنگنا هاك الله سبحانه وتعالى دال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هند إن شاء الله إن ناتي جبل كسل قال الله وني إن يتا دفي كويته بني إسرائيل جونو سنداري كواغول جوجندير غول درس جيمين دو الله يوتي في جل ببين إني أولئك هم المفلحون ويوتي في هافر ببين وإني ولهم عذاب عظيم ويوتي في نافق بين وإني أولئك الذين شروا الضلالة بالهدى وغيني دون ويتي أن كان ينكدي يا أيها الناس اعبدوا ربكم ربي جوما مودو نجيا كان ينكدي إريو قول منقول الله إني متدني أن بني آدم هري كدي كهندون هري الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء نجايا يتدين قول منقول كدي الله أندين النبي آدم إن تبيجي دين فو تبي وندم ملاك عنده فيجدين إنقال برال دون كدي القرآن ونعريتي وندم الله كدال أسجدوا لآدم هذا سجنة النبي آدم أو ملاك فو إبليس سلي فأبى واستكبر وكان من الكافرين hilti dan don kadi Allah noddi kadi fay on bani adama teddina do mo Allah burne peji din fo inni ya adam uskun anta wa zawjuk ar e be nguma are hodon kal janna do ha Allah inni wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min al khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala inni taw batto ngal leggal annabi adama nyami leggal ngal kono nyamugol leggal ngal haray ko hore faljere wona hore ko wienten kon teware itta den ka aljanna do bi mana mawbe men ben itta ka aljanna adda den kale diga Allah inni haray de mariga mataun haray wa ilahi haray hide mari dak min tin rogol ha e sai Allah subhanahu wa ta'ala no bay gayni e yeta de fi bani adama fo joni en hewti kale diga o ni ko en aruga gollitiren ko o fala ko woddi to den ko o yamiri yo terte kon hino jeya e mofte attide pallitugol ko halda kon bani Israel kanyum fuddi pallitugol on ko halda kon jonno ko fiyonum Allah subhanahu wa ta'ala jantani en o jantani nema bani adama o jantani en fiji din fu o ni non ya bani Israel bi mana Allah subhanahu wa ta'ala do noddu ko ne te bani Israel hare sen wadanay o darsu men do inne wondema titre ko no inneten ko ma tuliba min bani Israel ma inne wondema ma tuliba min bani Israel ko bani Israel da irakom bimana enen en dara do jon enen ko piji sattudi bimana Allah yamir do bani Israel yobe rondo fello la ko piji di be wawi wadude be yamira be sali Allah yeto to en joni sali do dalol makko gol ko no sakitorto haray do non kanyum kadi hiden fala famude do ko bani Israel wana wolede fi mudum kono ko fop fanda li anna fi hondum sabu bani Israel sabu ulama at-tafsir hebe inni wandam al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi khususi sabab si aya jippi ke hore mabbe kala juki do sifa on jikku don haray no naturi kander innen aya to bi gaddi nazar siko bani Israel kejo mana bani Israel ke jono Allah subhanahu wa ta'ala hakke ko nemini bani Israel o ni ya bani Israel ko onon yo bibbe annabi yakuba dun do non haray ko annabi yakuba ko ko annabajo bibbe makko ben fo ko ko annababe tanirabe mabbe ben fo ko annabajo bi mana dum hino way wasa noddi do goddo ayni ko ayyo bi waliyajo bi mana babe makko waliyabe tanira makko waliya dum do bi mana Allah noddiri be do honno noddande teddunde bi mana si Allah noddirima inne mawbe mabbe tay mawbe makko diina andira mawbe makko pewal andira goddo noddirima non no serti esa noddirama ko ayo biddo bandijo ko ayo biddo ngujjo ko do beedo ko no be noddira ya bani Israel ko mono inete duma Israel haray ko annabi Yaqub inna do ko annabi Yaqub ko non firti Israel ko bi mana Abdullah haray ko rew bi mana rewo Allah maccudo Allah ko dunete Abdullah ko doni Israel bi mana Isra o do tum ko dum do woni Abdul il ko dum do woni Allah fami ka hala abriya
jonno Allah subhanahu wa ta'ala noddiri ɗo ɓiɓɓe annabi yaquba ɓen honɗum o danni o noddiri ɓe inde mama sorojo maɓɓe on yeetagol ɓe moodi ta on waylu jikkuji moɗon moodi baabiraɓe mon ɓen fof ko yimɓe fewunoɓe baabiraɓe mon fof ko yimɓe ɗoftinoɓe sariya baabiraɓe mon fof ko yimɓe rewaynoɓe Allah onon kadi wa'ewa maɓɓe wota on lurru ɗum ɗon jokkol goɗɗungo hande noon ko bani israila a noddaɗo kono enen fulɓe ɓen kadi sen noddama hande ko onno noddirte ɗen mawɓe men ɓen hari ko andira ko ɗum ko ruuɗagol fi aduna rewa Allah ño'ata wujjata ñamata ngenari ɗuma hande si goɗɗo noddiray en ina ko ɓe noddirayno inde mawɓe men ɓen kon ɓe noddirta en hande si goɗɗo nodday en sabu fiyonnu sabu en waɗino ko yiyete qalbul mawasin bimana en waylitino piiji ɗin hari ko andiraɗen ko moƴƴere hari ko andiraɗen ko wolo gonga hari ko andiraɗen ko ruuɗagol hari ko andiraɗen ko angal ñamugol haram hari ko andiraɗen ko jogagol konngol hande noon ko honɗum hande ko aksuhu tamaman bani israila kañum kadi ko ɗum Allah woni e yeytade ko onon yo bani israila ɓe tawata hara mama soro mum ko rewaymenoɓe Allah mama soroɓe mum ko fewunoɓe mama soroɓe mum ko annabaɓe ene uskuru andite joni noon si Allah subhanahu wa taala inni ya andutu hara ya andu wona fi hiɗa andutu bimana a welsindinoke aya on konno fandiɗo kono yo bani israila ta on welsindo ta on hejjutu nema ko Allah nemini on kon woppon ɗum ɗon fof liɓon yonka leydi waɗon ko wiyete kon yeddon Allahu subhanahu wa taala Allah ini uskuru andite ni'matiya nemaji an allati on nema an'amtu alaykum momi nemini e moɗon Allah ɗo noddiri ɓe sabu noddirgol ɓe mama sorojo maɓɓe fewuɗo ɗon ko teddingol ɓe ɗo nida on ɗo konum ko nida u tashrif ko fi teddingol ɓe Allah noon inni ɗo joni noon woni ɗo ni'mati haray ko nema goto windi ɗo sabu ko ni'ma kono ko nemaji fanda fi hon ɗum sabu inde ɗo ko mufradu ɗo inde nden ko mufradu so woni mudafu haray mo tindini wasi tawi woni ko jam'u ɗo no waywa so inni ni'ami no waywa so inni nemaji sabu na nema goto fanda ɗo ko nemaji buy kono noon mi andirta ɗum noon komi inno al-ismu al-mufradu idha udifa fa innahu yadullu ala al-umumi haray ulama'i ko inneten kon usul ko ɗum ɓeyni joni noon haray Allah subhanahu wa taala inni allati on nde tawde ɗo ko mufradu min haysu lafzi ka konngol allati on ari o innali allati bi mana ɗo kaka allati on ko konngol ngol jokki kono mana on kañum ko jam'u bi mana kono yo bani israil andite nemaji ɗimi nemini e moɗon haray kon ɗum mi ɗaɓɓiri on ara nun ko Allah ɗaɓɓiri bani israil ko ɗum awfu bi ahdi hunne aadi andin hunne aadi andin aadi andin ko honɗum ka inne wondema bani adama ɗoɗo ɗettidi Allah e aadi wondema lundotako mo wondema sharika ene nde saare ɗo rewaymo hare en fof hiɗen ɗettidi Allah subhanahu wa taala aadi ko ɗum waɗi ɓey ɓe heggiti ndin aadi ɗon ɓe fuɗɗike fennugol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓey ɓe fuɗɗike fennugol alqur'ana Allah in andite nemaji ɗimi juuri e mawɗon mi juuri e mawɓe mon ɓen mi juuri e mawɓe mon ɓen jonno ɗi nemaji wonaɗe e wolede ɗo koye hoore ɓeɗo juura ka koye hoore mama soroɓe maɓɓe ɓen koye hoore mama soroɓe maɓɓe ɓen kono nde tawde wondema ɓe bonni koɓe tawri mama soroɓe maɓɓe ɓen ko wano hande no bonnirɗen ni ko tawruɗe mawɓe men ɓen kon ko ɗum waɗi alquran on ɗo ini uskuru andite ta on wikko andite ni'mati a nemaji an allati an'amtu alaykum ɗimi nemino wa awfu bi ahdi hunnon aadi an ɗin uufi bi ahdikum min kadi hunna e aadi mon ɗin jaka andi hiɗen ɗettidi Allah e aadi Allah no ɗettidemo jonno ko honɗum ɗettuduɗen haali koye rewmo koye jokku annabaɓe ɓen hiɓe ɗettuduno aadi on ɗum bani Israil ɓe fof hiɓe anduno ka defte maɓɓe annabajo aroweyi wi'eteɗo Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin ɓay woni nulaɗo nulama tawi naka leñol maɓɓe iwi ɓe inni on ɗum ɓe inni oɗo wona oɗo wowla fi ka defte amen ɓe wayliti ko wiyete ko windi ka defte maɓɓe hari noon kamɓe Allah konno ɓe ɗettidade annabajo aroyeyi ɓe jokkoyaymo Allah inni wondema kañum kadi hunna aadi ndin bimana o lamminay ɓe ka saare ga bimana o jonnan ɓe ko wiyete inne wondema altamkin haray o ñiiɓinay ɓe ka leydi ga ko ɗum kamɓe e Allah subhanahu wa taala ɓe ɗettuduno aada enen kadi bani adama ko Allah inni ko en arga rewen Allahu subhanahu wa taala kan kadi o neminay Allah non dali wa iyaya ko faade amin tum farhabun hanu ɗum hon ɗum farhabun huloton bi mana ɗo ko kawo inni ɗo inne wondema wa iyaya haray ɗo ko honɗum faandi ko min tum innade ko min ko honɗum faandi ɗo sabu asli haala kan ɗo ko honɗum ko irhabu
irhabu iyaya innen ɗo iyaya hulela min kono Allah subhanahu wa ta'ala attori maf'ulan bihi on yetagol ma sabu ɗum ɗo tadullu ala alhasri ɗum ɗo ko hurgugol haala kan bimana ko min tum hanu ɗon hulude bimana kono yo bani Israil andite nemaji ɗi nemaji juuɗi ɗe mon ɗo wona goɗɗo jonni on ɗi ko min joni noon si tawi woni ko min sabu fa on ɗo innugol ɗo farhabun ɗisugol ɗo inno farhabun addugol ɗo o fa konnu no tindini oɗo fa ko ɗo fa inete alfasiha kono inete alfasiha joni si tawi woni ko min tun jurani on ɗi nemaji ko min tun jonni en ɗi moƴƴereji ɗi jogi ɗon fof haray onon kadi ko ɗum handu ɗon waɗude koyon hula jaka andi ne aray Allah ko atti yetade bani Israil ko yoɓe hunnu aadi maɓɓe ndi aadi ndi ɓe ɗettidi ndin e Allah subhanahu wa ta'ala Allah noon inni kadi on wa aminu si ɗum ɗon kadi feƴƴi aadi ɗi ɗaɓiri ndi konnu gomɗi noon bima anzaltu e ndende men jippini musaddiqan ndende no hawrodiri lima ma'akum e ɗe defte ɗe jogi ɗon ɓe mana ɗo kañum kadi konnu Allah ɗo yewtir bani Israil inni on wondema nde deftere jippinde e hoore nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e defte mon ɗen fof ko gootum si on yeddi alqur'ana haray ɗon hani yeddugol tawrat ɗon hani te yeddude injil sabu ɗe fof ko ɗe noddi kon ko gootum ko ubudullaha ma lakum min ilahin gayru rewe Allah sabu ini annabaɓe fof konnu ɓe fof ko aqida goto ɓe jogi ɓe fof ko finde wotere ko wowtinɗingol Allah innen wondema yamirgol himɓe ɓen ko wiyete kon alfadail yamirgol himɓe ɓen piiji ɓurɗi moƴƴude ɗin fof annabaɓe ɓen ha hande annabajo arali dagini fenade ha hande annabajo arali dagini zina kala ko harmi kon fop annabaɓe fof no fotti wondema harmingol e piiji ko wiyete kon al innen wondema alfadail bimana ɓuure mawnuɗe ɗen Allah noon inni ɗo wa aminu gomɗine bima anzaltu e ndende min jippini seede noon gomɗingol nde ngol ko fi honɗum musaddiqan nde no hawrodiri sabu ɗo ko haal lima ma'akum e ɗe defte ɗe jogi ɗon wala takunu awwala kafirin bihi wota on wonu arande fedde yedday ɓe nde alqur'anari ma yedday ɓe nulaɗo famiki ka jaka en andi yeddugol ko num jaka yeddugol ko nambara surtout kadi siko an woni arano yeddugol ngol sabu haray a udditani himɓe ɓen on ɗum babal fasad ko ɗum waɗi bonki no boni kono attagol kadi gollitirgol bonkiki no ɓuri bonde famike ɗo ka sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ini wala takunu awwala kafirin bi o innali wota on wonu heferɓe ko wota on wonu adiɓe yeddude nde alqur'an e hoorere hari innen ɗeɗo ayeje konto ɗe jippi ko madina hari heferɓe ɓen ko innete ko quraish hari ɓe yeddiɗe ayeje sinulaɗo seni madina kono hari heferɓe ɓen kañum ɗuma ko wiyeten ko al quraish ɓen ɗon hari ko goto goto ɓe yeddiri mi mana abou lahabi no yeddi mughira no yeddi mo kala no yeddiri feere kono moɓodirgol waɗa fedde wotere jooɗo jogo doole inne dartoɗen alqur'ana ɗum non kombatti bani israil ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni wala takunu awwala kafirin bi joni noon kaw inni ɗo awwala wala takunu Allah inni wala takunu awwala kafirin bihi segiɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni wala takunu wata on laato ko on buyi Allah innali ɗo awwala kafirina e hoorele haala kanko noon hanuno ardirde sabu wata on wonu inne wondema araɓe yedde wonayɓe ɓen awwal mi mana wonayɓe aranɓe yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala kono waddi ɗo ko jam'u waddi ɗo honɗum kafirin ɗo ko mufrad famike ɗo ka ɗo ko jam'u wala takunu wata on laato onon bani Israil awwala kafirin haala kanko honno handuno arde ko kafirina fiyo ɗo e ɗo yo yaadu kono ko inneten halfere hino ɗo bimana wala takunu awwala fariqin haray fariqin hino ɗo awwala fawjin wata o wonu arande fedde bimana kafirin on ɗo ko fedde on jokki fedde noon kañum hay sa inni goɗɗo ɗuma fedde inde nden ko wotere kono ko buyi innete fedde famike ga inne wala takunu wata on laato awwala kafir Allah subhanahu wa ta'ala ɗo inni bani Israil haray no jeeya komi faala yon waɗanan wata on laato himɓe attotoɓe yeddude nde alqur'ana jake adi yeddugol ko nambara attagol kadi udditugol babal fasad attagol udditugol damal ko boni ko ɗum ɗon kadi ɓuri bonde ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɗo inni wala takunu awwala kafirin bihi Allah haɗiɓe ɗo kadi ɗo Allah haɗiɓe piiji ɗiɗi Allah inni wondema haray andite nema ngon ɗo ko fiilul amri yadullu ala alwujub o inni andite nemaji andin hunnon aadi andin gomɗinon nde deftere nde mi jippini wota on laato dey
aram be kanyum kadi yedday be qur'an woni yamiroje jedo yamiroje naytaw Allah dali kadi habbe mi eton kadi ko mi woni mi falaka few yon wadu wala tashtaru wata on hon dum wattitu kadi bi mana do ashira do ko dum do be nata haray ko innen wonde makko duma isti'arani wala tashtaru wata on wattitir bi ayati ayji an den samanan qalilan cioggelo fandu koy bi mana hidugol laamu ma hidugol jaaw ma hidugol ko nande din don piiji din don fu ko hande non di do ko e bani israila wana yewtede kono na bani israila tum faada do na bani israila sabu ko jikkuji bondini innen detta ayaje den suuda de fi ñiibugol ka laamu ñiibugol ka poste muɗum ñiibugol ɗuma sudda ayeje ɗen marade ɗon fii maɗum wonde haysa maralɗe firiraɗe no firirɗaɗe wo fii yo yaadu e beleɗe maɗen Allah daali wala tashtaru wata on wattitirde bi ayati ayeje an ɗen samanan qalilan coggeloy aduna jonno bani israila ko ɗum woni ɗo ayati ko wata on wattitu ayeji an sappiɗe ɗen fi alqur'ana sappiɗe ɗen fi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka nder defte mon hilto ɗon suddon ɗen ɗon innon wona kamɓe fanda ma itton ɗen ayeje ɗon fof fi yon heddo ko on lamɓe e hoore bani israil fi wata on yeetoɓe haqiqa on ha ɓe terto kandina ɗon ɓe jokka al islam fami ke ɗo ƴoyre ko ɓe waɗi kon Allah non haɗi ɓe ɗum ɗon kadi wala tasharu bi ayati samanan qalilan Allah daali wa iyaya ko min tun kadi haray fattaqun hanu ɗon hullude fattaquni hulloton bimana fa on ɗo kañum kadi ko fa o alfasiha joni si tawi woni mi haɗi on ko min jonni on ɗi nemaji mi jippini alqur'ana no hawrodiri e deftere mon nden wota on laato wota on sottir ko ɗum woni ayaji an nden coggeloy aduna si tawi ko non woniri haray ko min kadi tum handu ɗon hullude daiman tan hejjutu fa on ɗo konnu haray si ko non woniri ɗon ko faul fasiha haray ko min tum hulloto jono sen daari aya arano on Allah inni wa iyaya farhabun ko min tum hulloton ɗo o inni on ɗum fattaqun sabu hiɗe mari ko wini attaqwa ɗe mari ko inete innen ɗuma wondema arrahab ko woni attaqwa en inni ko jalul wiqaya ko waɗugol heedode hakkunde ma e ko Allah haɗi kon waɗugol heedode hakkunde ma e hiite ko ɗon inete attaqwa nde tawde inne sottirgol ayeje ɗen ɗum haray a naati e nambara ɓurɗo molanade Allah subhanahu wa ta'ala ɗo inni haray wa iyaya haray ko min tum fattaqun haray no innugol ɗo fattaqun asli muɗum ko ɗum hari ko fattaquni hari yahino ɗon o yaaɗo o monta haray heddi nunon to ko ɗo nunu kadi wiyete nunu alwiqaya fattaqun hulolla min haɗali ɗon kañum kadi Allah inni miɗo yeyata den kadi jikku ko mi faaliraka yon jokku few sabu mi jippini nemaji an wala talbisul haqqa bil batil taw on jillidir kadi hon gonga e fenade hande ko on jamanu fewndi ɗen qalbul mawazin moƴƴuɓen ko ɓen ɗon cuuɗa ko bomɓe bonuɓe ɓen ko ɓen ɗon cuuɗa ko moƴƴuɓe ko ɗum wuura hande no kedɗi fop ko ɗum Allah daali bani israil kono bani israila mi waɗani on moƴƴereji fof mi noddiri on inde mama sorojo mon ɓurɗo teddude on fii tun yo jentolan fii tun yomi haɗu on ɗiɗo peeji sabu sey goɗɗo noddirima mo ɓurɗa hiɗude on noddirima ngal ma teddungal ngal ɗa duwa jantade on tigi Allah noddiri bani israila ɗiɗo fof peeji inni wala talbisul haqqa bil batil taw jillidir gonga e fenande ɗon ko nambara jake andi jillidirgol gonga e fenande sabu no jeeya e majjingol jama on jogagol laawi ɗiɗi fi majjinirgol imma jillidira gonga e fenande ma ɗum suuɗa gonga on hay sa jillidirali bani israila noon gollitiri ɗi ɗiɗi kala bani israil gollitiri ɗi ɗiɗi kala Allah noon haɗi ɓe ɗi ɗiɗi kala wala talbisul haqqa bil batili wota on jillidir gonga e fenande wa taktumul haqqa suuɗo gonga on ɗo ko laawol ɗiɗaɓol ngolni jillidirgol gonga e fenande ko nambara itti e sikke ka ñoƴƴugol gonga on suuɗa ɗon hara hino andi jonno bani israila kono jillidir gonga e fenande ɗo ɓe inni kamɓe annabajo aroyay kono won anulaɗo o wi'aɗo ɗo ɗon ɓe jillidiri on gonga e fenade wa taktumul haqqa suuɗugol gonga on ɗo ko ko ittugol ayeje wurɗe fiinulaɗo ɗen few no woodi hande defte maɓɓe goo sa ƴeewi toon fi innugol annabajo aroyay a windaki toon few wa taktumul haqqa ɓe suuɗi gonga o ɓeɗo no ko fiyanno ɓe suuɗani gonga wona fi ɓe tagida e suuɗugol gonga ko fi dandugol jullere maɓɓe nden danda teddungal maɓɓe ngal ko ɗum waɗi kala naatuɗo e sifa ɗi jikkuji ɗo o luttay sabu bani israil no woodi woɓɓe maɓɓe yoolaɓe no woodi woɓɓe e maɓɓe wattaɓe koseji
woɓɓe watta ko ɗum woni qiradatan khasi'in watta ko ɗum woni kero e deemu e ko nande muɗum bimana ɓe waɗa ko inete annasakh sabu fi hon ɗum sabu jogagol ɗi jikkuji ɗo hande noon en da'iman tan hejjutu haray ko wonɗen e janngude ɗo ko ɗi jikkuji ɗi Allah haɗi ɗo fop hande sa daari ka leñol men hiɗi heewi nder ton hiɗi heewi nder ton ko ɗum waɗi si tawi woni ɗen firtude ɗe ayeje na yen ɗettu ayeje ɗen ɓorno yen ɗe leñol goo accen hoore meɗen hande gonga e fenade no jillere kaalaka jillede no golle suuɗugol gonga hewti suuɗugol gonga hayka nder juulirɗe joni nokkeli goo gonga suuɗete few ma gonga e fenade jillidiri e few wowlayɓe diina ɓen jillidira few innen ina lamɓe wona laamaɓe wona mawɓe wona sewɓe wona ɗuma ɗi jikkuji ɗo fof hande no ilude hakkude leñol men ngol ko ɗum allahu subhanahu wa taala ɗo inni on ɗum wala talbisu lhaqa bilbatil wota on jillidir gonga e fenade few sabu ɗi yaada ɗi nanda gonga ko feere fenade ko feere allah ko daali wa maza bada alhaqi illa dalal allah daali wa taktumu lhaqa suuɗon gonga on hara kadi ko ɓuri bonde kadi fof wo antum talamun haray ɗon andi pellet na ko feññin ɗon kon na ɗum woni nder ton jaka enen andi ɗo ko nambaraji tati ɓe jogiiɗo jillidirgol gonga e fenade ko nambara suuɗugol gonga ko nambara itti e sikke kan tawakkata kadi waɗuɗo ɗin piiji ɗon on mo andi kanko tigiri nano woniri kono mo ñoƴƴi ɗon mo ɗaɓɓana on mo ɗaɓɓana haray suuɗugol gonga mo ɗaɓɓana fedde fenade nden mo ɗaɓɓana fedde ko suuɗi kon hande kadi ɗum kadi no ñiiɓi e meɗen moƴƴa a yiyay goɗɗo haray mo tami ko laaɓa fiw haray mo ɗaɓɓa fedde ɓawa makko ɗo yo jama on ñoƴƴanmo ko o faala kon non kañum kadi ko jikku jombani ko bani israila hoynira ɗin ɗon piiji hande noon en inni wonde makko ɓuuri yurmude fof julɓe kadi buyi jogino keɗi jikkuji ɗo yo allah subhanahu wa taala ruttu en ka dina men no moƴƴiri allah daali noon honɗum wala talbisu lhaqa bilbatili wa taktumu lhaqa hara wa antum yani halata kawnukum talamun hara alhaali mon on pelletiɗon andi ko fenande jokkuɗon allah noon daali honɗum haray si tawi woni ɗon kadi feƴƴi jaka en andi ɗo allah haɗiɓe ɗo piiji buyi sabu ɗo allah piiji goo yamirɓe piiji goo haɗuɓe innen wondema ka o inni ɗo uskuru ɗon on ɗum o yamirɓe yoɓe andi o inni kadi awfu ɗo kañum kadi on ɗum o yamirɓe hunnugol o inni kañum kadi haray wa aminu ɗo kañum kadi mo yamirɓe o inni noon wala takunu ɗo hon ɗum o haɗuɓe wala takunu wata on laato o inni kadi wala tashtaru ɗon kañum kadi o haɗuɓe woni o haɗi laabi ɗiɗi o innoy kadi wala talbisu lhaqa ɗon kañum kadi o haɗuɓe wata o jillidir gonga o innoy noon wa aqimu salata hara ñinne julde wa atu zakata itton zakka siɗon faala yo weldu warka'u ma rakin juuli don e juulay ɓen bimana ɗo allah subhanahu wa taala haɗuɓe piiji goo yamiriɓe piiji goo inni min noon komi toroto on ko honɗum onon yo ɓii moƴƴuɓe onon yo ɓii moƴƴuɓe ɓii annabi yakuba e leñol muɗum allah inni noon honɗum ɗo waqimu salata ñinne julde bimana bani israil yewtaɓe ɗum ɗo ɓen yawdiyankoɓe yewtaɓe ɗum ɗo ɓen hari inne wonde makka ka dina maɓɓe ɓe woni hari kamɓe si ɓe juulude ɓe ruƴƴata ɓe juulirta no juulirten ɗo ni allah noon in hey terte kan dina ɗum ka fouti terte kan dina ɗum koko fouti saabu alqur'ana on jippike musaddiqan lima ma'akum haray hinde yaade muɗum haray annabaɓe nulaɓɓen fuu innay si ɓe nulama ha allah woɓɓe maɓɓe innay si oɗo ari hande kadi haray akkitende deftere ɗon jokkon ndeɗa allah ini waqimu salata ñinne julde no yiri ɗon ni nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe mum ɓe no juulirde hande kadi à partir de ɗo ko ni hanuɗo juulirde wa atu zakat itton kañum kadi zakaji ɗin innen ɗuma asaka on no allah yamiri noon saabu ɗum ɗon kañum kadi haray dina kan yamiri o jaka en andi ɗo haray hefreɓe ɓen no yewta ko wiyeteɓe furui sharia haray hiɓe yewta ko wiyete ko ɗum woni calɗi ɗin ka dina allah noon daari warka'u ruƴƴo ma rakiina wondude e ruƴƴayɓe bimana allah subhanahu wa taala ɗo yeetiɓe ko ɓuri mawnude kon saabu ka dina ala ko ɓuri mawnude ka dewe hewti on ɗum hewti ko wiyete assala hewti ko wiyete julde ko ɗum waɗi nulaɗo maaki hakkude men e hefreɓe ɓen ko ɗum ko julde nden ɓe maaki mo akkiti julde haray on tigui wottiki e feero haray kañum kadi konnu e inni wondema nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe feƴƴinayno koɓe sakkitino jeeya e konnguli koɓe sakkiti makude assalat wa mimma malakat aymanukum julde nden bimana ɓe wasi en yen duumo e julde nden ñiiɓen e julde nden timminen inne wondema pide mayre on e sunnaji mayre on e ko yamira kon fof yo timmine
Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o hewti ka o yamirta ɗo bani israil o hawtiti piiji ɗiɗi o addani en dewal hatto jingal honɗum e cellal e doole o addanino en dewal hatto jingal kadi on ɗum e jawdi o inni ɗiɗo ɗiɗi kala menen si tawi woni ko ɗi mi yamiri on zakat on ko jawdi inne wondema julde nden kañum kon ɗum ko doole hatto jini julde nden kañum ko laɓɓinayi ɗum wonki zakat on kañum ko laɓɓinayi ɗum jawdi Allah jonni ɓe ɗo piiji ɗiɗi ɗiɓe ɗumannoto Allah daali wa aqimu salat ñinne julde watu zakat itton zakat warka'u juuli ɗon ma raki'ina wondema e juuli ɗon haray ko ruku yewta ɗo kono ɗo ko inneten ko majaz al mursal ni bi mana utliqa al juz'u wa urida al kullu haray ko peccu yewta kono ko julde nde fof faɗat Allah noon daali honɗum ɗo Allah noon inni bani israil Allah gayniɓe ɗo honɗum haɗugol no jeeyano noon e hooreɓe maɓɓe ɓen hari ɓe yamiray ko moƴƴi ɓe hinna yimɓe ɓen waɗu ko moƴƴi kono karare kono kamɓe ɓe waɗata Allah daali atamuruna nnasa bil birri ene onon on ala ngaandi sabu innugol ɗo atamuruna o alhamja windiɗo ɗo ko ɗo innete ko hamza mana makko on ko littawbihi wi mana ko innugol onon on ala ngaandi ene onon kon feetuɓe ko ɗo alhamdu onon yamiron goɗɗo yo waɗu ko moƴƴi naatoya aljanna onon sallo ɗon waɗugol naatoyon hiite ene est ce que hiɗo mari ngaali kon to mitio mana ɗo ko o alhamja ɗo hamzatu tawb atamuruna nnasa e onon hooreɓe ɓe ene on yamiray ko moƴƴi sabu sa inni albirri ko inete albirri ko kala ko mofti kala ko moƴƴi yusamma birran Allah ko daali lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun haray ko inete albirru ko kala ko Allah yamiri ma ko moƴƴi yusamma birran joni noon bani hooreɓe bani israil ko ɓen konnu hari ɓe yamire yimɓe ɓen ko moƴƴi waɗe ko moƴƴi juule jangge waɗe ni kono kamɓe konnum ɓe waɗata kamɓe hiɓe jooɗi hiɓe dandi nokkuji maɓɓe ɗin jaawo maɓɓe o wano no hande no yirten ni woɓɓe konnu siɓe a jonniɓe ɗo laamu hum ko ɗon ɓe mayata hay so tawi woni ɓe gaynta hay so tawi woni ɓe ɗuma ɓe jotto ɗon ɗum no konnu noon ko jikku bani israil sabu Allah dal atamuruna nnasa e on yamiray yimɓe ɓen bil birri dewal wa tansawna anfusakum accon hoore moɗon ko ɓuri kadi bonde fof wa antum tatluna alkitab hara kadi e hoore ɗon hiɗon janga ɗon wondema ko jokkuɗon kon hina ko haali ko ñawoji jelu jama on woni e janngude ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo moƴƴi ɗum ɗo moƴƴa hiɗen haani wadde ɗum ɗo kono on tigi janga fiyo nane kañum kadi jangi kono isan fuu ko ago woni yeeso to fiw haaju mum ala fiw ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗo hoyni hooreɓe maɓɓe ɓen al ahbar o inni hara kadi wa antum bimana halata kawnikum tatluna alkitaba hara kadi pellet ɗo janngude ko wiyeten kon defte ɗen bimana ɗo kon ɗum Allah faala en yetade fi maɓɓe ɗo ko innugo ene onon on yamiray ko moƴƴi yo jama on waɗu yimɓe ɓen jokka ɗum ɗon onon suuɗito ɗon waɗon goɗɗum ngo hara wona ko yamirɗon kon ko moƴƴi ɗon tawata kañum kadi hara ɗon jangi pellet hina e hoore majjere wonɗon e waɗirde Allah daali afala taqilun on on ala ngandi haron kon miijitagol ko wonɗon e wadde ɗo miijito o jikku bonɗo mo wonɗon ɗo iwon yo e hoore makko famike kadi ka innugol ɗo afala taqilun o ɗo kañum kadi ɗuma hamza ɗo ko o hamza ɗo inneteɗi tawbihi innen afala taqilun o alhamja ɗo ko hamzatu tawbih ene onon on ala ngandi ha tawata onon on haqqilta onon on ala ngandi mi mana ɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala hoynu kala yamirowo ko moƴƴi manta ko moƴƴi waɗen ɗum ɗo wattiroyen ɗum ɗo tawata kañum hara ko kañum woni tigiri e sortugol ma hay so ala e sortugol hara ko woni e yamirde yimɓe ɓen ko sabu himo mari nafa hum nder ton hara himo mari nafa hum nder ton ɗum ɗon noon hande kadi no lolli tawata si tawi woni ɓernde an ɗetti hunde mi cuuɗayde fino jama on fof moɓodira yore mayre si tawi woni ɓernde an hiɗali hunde mi sabuta nde mi iññina nde fiyo jama on hilto e mayre mi landotako si sariya on no yamiri nde ka yamira bimana ko mbeleɗe an ɗen haray ami jokki Allah noon inni bani israil wasta'inu bisabri wassalat haray ko honɗum wallinore ɗaɓɓe wallinorgol ko wiyete muñaare sabu ñiiɓugol e diina l'islam ko ɗum ko muñagol sabu Allah no innima ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo woboletake ɗum ɗo ndaaretake ɗum ɗo nonnetake ɗum ɗo yahetake ɗum ɗo jentetake ɗum ɗo fof ko ɗum ko muñagol ɗum ɗo ya yawtu seeɗa ɓe innal ngal panowal ɗo haray ko inneten ko dina kan no wawi wa natuɗo e nder autoroute wal so no kala a hewta e panowal ɗo ko ni dogirte
ɗo yaretake ni ɗo ko vitesse ɗo handa yarde ɗo ko ya ɗuma ɗuytu ɗo ko ya natir ɗo e l'islam kañum kadi akko noon wonde islam o inna ɗo no feewi dogu wonde inna on yaaru ɗo doyi wonde inna ɗo yahitake wa hakada allah inni haray ko ɓurata on wallude ko honɗum onon bani israil ɓi tedduɓe haray ko honɗum wasta'inu bisabri wallitore muñal ngal ko allah sabu immagol jemma salligol juula immagol ka subaka ara jangol no woodi salligol ɗon konum ko sabr bonnugol ɗoyngal mum ngal konum ko sabr yaltingol mbuɗi mum okkora fi sabilillah konum ko sabr immagol dogana musidɗo mum julɗe konum ko sabr no fof ko muññare allah daali wallinore ɗum no sabu ɗum ɗon kadi no wallito on fi ñiɓugol ka laawol diina wassalat julde nden kañum kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay si ɓe maapike kon num ko si ɓe maapike ma goɗɗum heeɓiɓe kon num kaka julde ɓe hawtatono ɓe juula fi yo allah subhanahu wa taala newnan ɓe nden hunde ɗon hay sino mawɓa kañum kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kon ɗum makaneno seydna bilal rehna ya bilal an bilal fowtin en bimana si immama fi juulugol tun noddinama bimana haray ko ɗum woni ɓerde maɓɓe ɓuttino nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki kadi hadisa go haray ko ɗum woni kamɓe ɓerde maɓɓe ko honto waɗa yo ɓuttu kaka nder julde kaka nder aja julde allah inni wallitore ko wiyeten kon asabru wassalat muñal ngal kañum e julde nden allah noon daali wa innaha haray no nde julde la kabiratun pellet ko nde mawnude pellet nde no sattani sabu allah subhanahu wa taala kono noon wa innaha o ini ɗo innaha la kabiratun o innaha ɗo ko tentingol pellet nde julde o laamu ɗo kañum kadi ko tentingol pellet ko mawnu ɗum mi mana juulugol ko on num no mawnani kono ko hombo nde mawnani allah yettoto en ɗo joni ko hombo nde mawnani allah daali hon ɗum aɗa ennen wondema wa innaha no nde julde la kabiratun pellet ko nde mawnande illa ala alkhashiina si wona yankinaniɓe allah ɓen ɗofti allah subhanahu wa taala ɓe tawata hara ɓernde mum nden kañum ko dewal karbirata bimana hiɗe ɓerɗe ɗen ko ɓerɗe goo no woodi on kosi waɗi bakka to hanga sa si tawi siɗe wuura ɓerɗe goo no woodi ala bi zicrillahi tatma'innul qulub ɓerɗe goo kañum kadi haray ko ɗum woni carburation o a konu innen ko ɗe karbirata ko dewal allah haray ɗe hecciɗi nurun ala nur haray ko annora e hoore annora ɓerɗe goo kañum kono zulumatun fawqa zulumat ko niɓe e hoore niɓe allah daali haray julde no sattani kono ko wonande on ba illa ala khashiina si wona yankiniɓe ɓen ɗofti allah subhanahu wa taala homɓe noon woni ɓen wayi wasi ko goɗɗo landiti ene komɓe woni ɓe ɗoftiɓe allah daali alladina yazunnuna ko ɓen fellutuɓe annahum mulaqu rabbihim pellet ɓe hiidoyay e jeyɗoɓe on ɓen fellutuɓe ɗum ɗon wallahi fellutuɗo wondema aljanna no woodi hurullaini heno woodi piiji aljanna sifa ɗin fof heno woodi hiidoygol e allah no nder ton kala ko miijiɗa heno woodi on juulugol on ɗum sattanama annduɗo wondema hiite no woodi inne wondema lette no woodi piiji fof no woodi on immagol juula inne wondema sattanamo ko ɗum allah daali wondema alladina ko ɓen yazunnuna ɓe no felliti haray zonna ɗo innugol ɗo yazunnuna ɗo na sikke ɗuma sikke faandaɗo hiɗe mari zonna arowo bimana chak wano inna bada zonni ismun haray on ɗo zannu ko bimana chak amma oɗo zannu ko bimana yaqin bimana fellutuɓe annahum pellet no kamɓe mulaqu rabbihim ɓe hawroya e jeyɗoɓe on wa annahum ilayhi raji'un hiɓe felliti kadi kaka allah tun subhanahu wa taala woni koɓe ruttoto jogiiɓe sifa ɗo aqida ɗo jogiiɓe sifa ngundaygu ka ɓerde mum ɗo felliti pellet hiidoya e allah felliti kadi pellet si ɓe maayi ɓe mintinte wona innayɓe ɓen wondema haray ko wondema si mayde nden si feƴƴi ko puusi en hande kadi si mayde nden a lanni hande kadi ko nduggu woni yeeso julɗon kon ɗum ko hooliɗo wondema kanko e allah ɓe jogodi aadi fi hiidugol mo gollude fi no hiidiro e allah hara allah no weltanimo radiyallahu anhum wa radu an allah noon zalika liman khashiya rabbahu haray ko wuurirɓe noon ɓen daiman ɓerɗe maɓɓe ɗen en yiɗo allah subhanahu wa taala yeetike en ɗo bani israila kon ɗum allah ɗaɓɓiriɓe enen kadi enen hande kadi fewdi ɓen ɗo allah no yamiri en yen anditu nemaji ɗi allah neminno en ɗin finugol tawa ko julɗo finugol tawa mawɗo mum ko diina woni e dogande ɗum ko nema noon innuɗen kañum kadi hunnugol aadi ɗi ɗettuduɗa e allah ndin ɗum noon kañum kadi hiɗen yamira gomɗingol koje alqur'ana gomɗinande gollitira inne ɗum noon kadi hiɗen yamira wota en laato arande yedda e ɓe alqur'ana hande noon hiɗen andi si wowlama koye no nanirta hen ko enen naadi dina nokkel kaari kono sa daari alhaali min hande kon ɗum wallahi no wullini
inne wondema inne Allah kadi inni ɗo wata jillidirgo wata yahudu inne wondema bani Israel wata jillidir gonga e fenade hande kadi o jikkuɗo kañum kadi iwino e maɓɓe raaɓino haray fof hande kadi o jikkuɗo kañum kadi no ñiiɓe meɗen jillidirgol fenade e gonga tampina miskinaɓe Allah kadi inni wata on suuɗu gonga on hara kadi hiɗon andimo Allah daali ñinne julde ittun zakat haray noon wondema ene onon on yamiray ko moƴƴi on waɗay hoore mon wa buusiwol sunnon hoore mon daygindi noon ndeyginɗina ɗon himɓe ɓen atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum onon on sunnay hoore moɗon hanga sa daygina non himɓe goo Allah inni waɗowo sifa ɗin piiji ɗon ko ademo ala haqqille ko ɗum on sakkitori ɗo afala taqilun onon ala haqqil Allah non in hey habbe mi holla on noon laawol ka wawinta on ɗi piiji ɗi mi yamiri on ɗo fop ɗi piiji ɗi mi noddi on fof yon waɗu mi yeytoto on secret mum on konto woni bimana sirru mum on konto woni istainu bisabri wa salat ñiiɓe e muñal juulon si ɗon faala ɗi piiji ɗi mi inni yon waɗu ɗo fof on waɗay ɗi hara ɓernde mon no ɓutti hara kadi onon on son jaaki ɓe inni no julde nden no sattani so wona yankiniɓe ɓen honɓe no woni ɓe yankiniɓe ko ɓen fellutuɓe pellet ɓe hiida e allahu subhanahu wa ta'ala haray kaka Allah tum woni ko ɓe ruttoto hande inchallah ko jannguɗen ɗo ko ma tuliba min bani israil ko bani israila ɗaɓɓira haray noon en inni wondema ko ɗum ɗon ayaje ɗen yewti kono jannguɓe ɓen ko ɗum inni ko bani israila yewtaɗo fi muɗum kono ko fof bani adama fof no naturi ka yewtere sabu Allah subhanahu wa ta'ala no haray janguɓe tafsir ɓen no inni al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi asbab e hiyo e kañum kadi nemaji ɗi Allah nemini bani Israil waɗen kañum kadi enen hande leñol ngol ɗo nemaji ɗi Allah neminno en hande ɗi nemaji ɗon fof ɗi yeehi e hiyo e kañum kadi haray ko honno Allah subhanahu wa ta'ala so neminima a yettalima ko honno ɗi nemaji iwirta hande kadi lutta e ko wiyete e nder sondia haray lan hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh